баргу сози мо китобу ҳикмат аст, ин ду қувват эътибори миллат аст. бори дигар салому дуруди бепоён тамошобинони азиз, боз меҳмони хонаҳои шумо ҳастем бо нашри навбатии барномаи кӯдаконаи дунёи рангин. бо шумо ҳастам ровии барнома рухшона норва ва бояд қайд кард ки айни замон дар бинои китобхона филиали баҳчагонаи рақами 1 шаҳри Панҷакент қарор дорем ва ҳамсоҳбати имрӯзаи мо, меҳмони имрӯзаи барномаи мо боз як чеҳраи нав, боз як ғолиби озмуни кӯдаконаи озмуни вилоятии шукуфаҳои Истиқлол Меҳрона Бону мебошанд. марҳамат Меҳрона Бону, худро беҳтар барои тамошобинон муаррифӣ мекардед? Ман духтарчаи зебо, салом гӯям бар шумо. Меҳрона аст номам, Ҷалолзода насабам, омӯзгор волидонам. Панҷакент ҳазодгоҳам, гули сари сабатам. Эркачаи додоям, ҳоло 6 сола ҳастам. боғчаро дӯст медорам, боғчаи мо машҳур аст. офтобаки пурнур аст. имрӯз ҳама хушҳолем, аз озодӣ меболем. зебову хубу хушрӯ гулҳои Истиқлолем. ояндаи ҷамъият дар дасти моён бошад. худо кунад ҳар кӯдак маҳбуби дилҳо бошад. бо паёми пешво эълон гардида ба мо 20 солаи омӯзиш, табиатшиносӣ дақиқ, ҳам рушди саноат, баҳри пешрафти кишвар. ташниҳод доштан пешво баҳри мардумони мо мардумони хуш аст. таманноямон сар аст, мо аз шумо шодонем, фарзанди тоҷиконем. эй дӯстони меҳрубон, дари дилро кушоед. дар ин саҳнаи зебо ҳунари худ намоед. аҳсан Меҳрона Бону, барои чунин қироати зебо хеле хуб худро муаррифӣ намудед ва Меҳрона Бону чуноне ки ба мо иттилоъ доданд, шумо шеърҳои хеле зиёд медонед, ҳамитар не? бале. дар васфи ватан, модар ва падар шеър қироат кардан мехостед. метавонед айни замон як шеър дар васфи ватан қироат намоед? бале. ватани ман, ҷони ман, нури ту чашмони ман, оғози дилрабоят, роҳати равони ман. бо ту кунам ифтихор, эй ватанҷон, ватанҷон. бо туяман вақтиёр, эй ватанҷон, ватанҷон. офарин Меҳрона Бону, акнун як шеър дар васфи модар қироат намоед. дӯст медорам туро ман модарам, қиблагоҳам ахтарам, болу парам. қуввати дил, мағзи ҷону нури чашм, оброву эътиборам модарам. акнун як шеър дар васфи падар. ман адои ту, хоки поки ту, ҷонам фидоят, эй падарҷонам. офарин Меҳрона Бону, инчунин ба мо иттилоъ доданд ки шумо дар баробари қироат кардани шеърҳо бо забони тоҷикӣ, инчунин бо забони русӣ ва англисӣ низ шеър медонед, ҳамитар не? бале. акнун биёед як шеър бо забони русӣ ва як шеър бо забони англисӣ қироат кунед. Здравствуй, солнце, здравствуй, небо, здравствуй, самая земля. Мы проснулись очень рано и приветствуем тебя. акнун як шеър бо забони англисӣ. Applesia, applesia, apple, apple, everywhere. хеле хуб, офарин ба шумо.
яке аз шартҳои озмун нақл кардани афсона, озмуне ки шумо иштирок кардаед, яъне шукуфаҳои истиқлол, нақл кардани афсона бо забони русӣ буд. Ҳамин тавр не? бале, ва шумо хеле аз худ маҳорати хуб нишон додед. Афсонаи Колобокро нақл карда дар дили тамошобинон ҷой гирифтед. Ҳамин тавр не? бале, метавонед ана ҳамон афсонаро як бори дигар барои тамошобинон нақл карда бошед? бале. Я Мехрона, мамина умница, папин цветочек, счастливый свет на планете из дочек, а тетина ягодка, дядина пушка, для старшего брата глазастая мишка, для дедушки радость, для бабушки чудо. А знаете что? Я очень много знаю сказки. Расскажу вам я сказку «Колобок». Жили-были старик со старухой. Вот старик просит старуху, испеки, старуха, колобок. Набрала старуха немного муки и испекла колобок. Круглый да румяный, положила на его на окошке студит, а колобок полежал, да и прыг на пол. Потом к двери, из двери во двор, катится колобок по тропинке в лесу, и навстречу ему заяц. Колобок, колобок, я тебе всем, не ешь меня косой, а лучше послушай, я тебе песенку спою. Заяц ушеньки поднял, а колобок запел. Я колобок, колобок, я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, и от тебя, заяц, тоже уйду. Катится, катится, навстречу ему серый волк. Колобок, колобок, я тебе всем, не ешь меня, волк, а лучше послушай, я тебе песенку спою. Я колобок, колобок, я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от зайца ушел, я от тебя, волк, тоже уйду. Катится, катится, навстречу леса. Здравствуй, колобок, какой ты хорошенький, я тебе всем, не ешь меня косой, а лучше послушай, я тебе песенку спою. Я колобок, колобок, я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от зайца ушел, я от волка ушел, я от тебя, лиса, подавно уйду. Ой, какая славная песенка, сказала лиса. Но я, колобок, стала стара, плохо слышу, слез на мою мордочку и пой последний разок. А колобок приклеил на язык, а лиса ам его и села колобка. хеле зебо афсонаро нақл кардед Меҳрона Бону. Акнун шумо гуфта метавонед ки қаҳрамонони Тоҷикистон киҳоянд? قهرمان‌های جمهوری تاجیکستان این‌هایند: صدرالدین عینی، باباجان غفورов، میرزا ترسونزاده، امامعلی رحمان، شیرینشاه شاه-تیمور، مستطیلا مخزوم. офарин. гуфта метавонед ки парчами ҷумҳурии Тоҷикистон, парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз кадом рангҳо иборат аст? سرخ، سفید، سبز. дар маркази он чӣ ҷойгир аст? 7 ситора ва тоҷ. офарин. шумо дар васфи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонамон ягон шеър азбар кардаед? бале. марҳамат, қироат намоед. پرچم تاجیکستان سیران کرده در بر، در روی آن شکفته گلهای خاص اخته. سرخی بود نشانی از اسب و جادیساری، رنگ سفید رنگ است اقبال و بختیاری، در رنگ سبز درج است سبزی های کشور
باید که سبز باشد این خاک ما سراسر. خیلی خوب، احسن مهران بانو. شما اینچنین در برابر استعدادی از بر کردن و قرائت شعرها، افسانه ها اینچنین میتوانستید که رقم ها رو نیز نامبر کنید؟ بله. مرحمت کنی از 1 تا 10 رقم های از 1 تا 10 رو نامبر کنید و بعد آنها رو برعکس با 3 زبان: تاجیکی، روسی و انگلیسی. میتوانید؟ بله. مرحمت. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 8 10 9 7, 8, 9, 10. با زبان انگلیسی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خیلی خوب، آفرین. اینقدر شما دانایک هستید، اینقدر شعرهای بسیار میدونید، افسانه ها نقل کردید، رقم ها رو نامبر کردید. همه اینها رو در باغچه به شما یاد داده؟ بله. می توانید که برای اینقدر چیزهای خوب رو، اینقدر چیزهای زیاد رو آموختنشان و آموزگارتان در باغچه مینداری بیان نمایید؟ بله. مرحمت. من مینداری خود را به مدیره کودکستان آفتابک، اعظمخول و نادیره، به مربیه های غمخوار و دلسوز خلیل و قمری نسا به محکم و دلارام میرسانم. ما باوری داریم که آنها از چنین شاگرد داشتن به مانند شما میفخرند و میبالند و از شما همیشه راضی هستند. همینطور؟ بله. خیلی خوب. اکنون بیایید تماشاگران عزیز یک رقص زیبایی را در اجرای مهران بانو تماشا کرده باز برمیگرده. رقص زیبا بود مهران بانو، با ما خیلی پسند آمد. باوری داریم که با تماشابینان ما نیز رقص شما پسند آمده باشد. با همین تماشابینان خردسال ما وقتی برای برنامه ما جدا گردیده به انجام میرسد. اگر شما نیز خواهش اشتراک ورزیدن در برنامه ما رو دارید، مهارت سخنرانی و سخندانی دارید، شعرهای زیاد میدانید، میتوانید به مثل مهران بانو در برنامه ما آمده شرکت ورزید و یا اینکه برای گرفتن معلومات های
بیشتر و رقم‌هایی که در عین زمان در روی اکران‌های شما پدیدار هستند در تماس باشید. تا برنامه‌های آینده ما را انتظار باشید. خیر.